İmam Abu Davud Sicistani aytat, Ayşe'ne göz aytты deyt. Peygamberimiz aleyhisselam Şaban ayın eseptegençelik, saktağançalık başka aydı saktabayt ele deyt. Yani Ramazan'da murda aydı eseptegençelik başka da eseptebayt ele deyt. Çünkü antkeni Şaban'dan keyin Ramazan kelgen üçün oşol Ramazan taktap kaçan başladı, kaçan bütöt, bugün kança sertin, kançası dep taktap aytıp dep, öy balдар dep şunu aytıp turat ele, başka ayda mınday kılbayt ele deyt. Keyin Ramazan'dı körüp oroza karmayt ele. Yani жаңа çıkkanı görülse oroza karmayt ele. Fein gumme aleyhi. Eğer ay görülbey kal, tuman bolup kalsa, çaң bolup kalsa, kattu jamgır jağıp ketse, başka bir nerke bolup, hay görülbey turgan bolup kalsa, anda adda 30 yawman 30 gün esepteyt ele Şaban'dı. 30 gün eseptep turup, keyin oroza karmap berer ele deyt. Keyin oroza karmayt ele. Yani Şaban 30 gün boldu, emi Ramazan baştaldı dep kete beret. Ay bilesiңер, ya 29 gün, ya kança 30 gün bolat. 28 gündük fevral degende, je 31 gündük, janağı yanvar degende ay bizde yok. Bizde ay je 29 gün, je 30 gün. Ve an Abil Bakhtari radıyallahu ta'ala anhu قال خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة تراءينا الهلال فقال بعض القوم هو ابن 3 وقال بعض القوم هو ابن ليلتين فلقينا ابن عباس فقلنا إنا فلقينا ابن عباس فلقينا ابن عباس يا إنا رأينا الهلال فقال بعض القوم هو ابن 3 وقال بعض القوم هو ابن ليلتين فقال أي ليلة رأيتموه قلنا ليلة كذا وكذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مده للرؤية فهو لليلة رأيتموه Peygamber aleyhisselam rivayet kılgan hadisti Abu al-Bakhtari aytat, biz umraga çıktık deyt. Umra kılgan çıktık deyt. Ramazan ayının baştalaşından burada barıp Ramazan'da umraga jetip kalabız degen söz da. Ramazan'da umra kılgan jönde emne bir parz umra kılganday bir soğuk ev bolot. Öte çoğun iş oroz ayında umra degen bul faziletli şurmatlı bir tuğanım. Biz umra kılgan çıktık deyt. Anan ketuat batnu nahla degen jerige jetkende oşağa düştük. Taraaynel hilal oşol den aygaraştık bardığımız. Çoğulu alıp gel aygarayız dep oşondan seremoniya kıldık deyt. Aygaradık deyt. Aygaragan urmatlı bir tuğanlar iş bizde. Aygaragan bizde tertip sünnet bizde. Kalender karab ele tünde oturup uyda uşunday eken dep koyup kete berет аны менен. Айды караган чогулуp тантана болуп чуу болуп, да ушунчу чет. Адамдар жаңы жылын тосот кадимкидей. Эч ким эчтеке деп айтпайбыз биз, Kadimde gez tospusum deli gele berет. Eldin bari bilet. 31 yanvar dekabr dep misal üçün. A birok biz tak bilbegen hilalibizdi karagan kebarında musulmanda karşı çıga berişet da jok kalender menen karap kola palan tükün dep. Toskon kaçan tosasun? Kaçan kelbet tosasun da. A takpısın tosup niye kılasın? Ans dele gelip kalat degen söz. Oşoncu bizden tosabız orozanın baştalışın. Bugün emespi dep. Gütöbüz. Ay gördük dedi. Biri aytti, bu 3. gündün ayı dedi. Biz düşündük ay 3. gündük de aytabız. Biriler aytti bu 2. gündün ayı dedi. Anan biz İbn Abbas'a jolup kol ayttık dedi. Biz жаңа çıkan aydı gördük bugün tünde. Biriler 3. günkü ay dedi. Başın görüp kalgansın. Başka biriler 2. günkü ay dedi. Degende aytты, kaysı tünü gördüңөр degende, mına keçe murdagı tünü gördük dep çisnosunu aytıp berdi. Uşu günü gördük aytты. Oşol gündü Peygamberimiz aleyhisselam sizler görgön aydı Peygamberda görüp oşol Ramazanın başı dep belgilep bergen dedi. Biröňörgө çoň göründü, biröňö içinde göründü. Oşol 3 gündük, 2 gündük dep atkanыңарды Peygamber aleyhisselam жаңа çıkkan ay dep eseptep oşol emin Ramazanga baştap berdi. Oşol sizler görgön tün oşol Ramazanın başı bolçu dedi. Keyde ay semizirek çıkıp kalat, keyde arıgırak çıkıp kalat. Ani sizler 3. 2. dep kıjalat bola beresiňer, mına oşol görgönüňөр 1. ay dedi. Wa fi riwayetin anhu. Başka bir rivayatta oşol Abul Bakhtari'den أهللنا رمضان ونحن بذات إرق فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس يسأله فقال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد أمده لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة رواه مسلم. Başka bir rivayatta bizde
Ramazandын айын карап калдык дейт. Күтүп калдык. Качан келет экен деп Рамазандын айын эмне издеп калдык дейт. Көрдүк ошону дейт, Рамазандын айын издеп туруп. Биз Зату Ирк деген жерде элек. Кийин Ибн Аббаска жөнөттүк, бул туржуман Кур'ан. Пайгамбарыбыз алейхиссалам Ибн Аббаска дуа берген, илим берсин деп. Анан Кур'андын туржуман, Кур'андын бардык маанилерин билген адам деп ушунда ат коюлган адам Ибн Аббаска жөнөттүк. Жөнөтсөк дейт, ал айтты, пайгамбар алейхиссалам айткан деди. Аллах Таала код амаддаху ли ру'ятихи قد أمد لرؤيته أي أطال مدته إلى الرؤية أي أطال مدة شعبان إلى زمن رؤية هلال رمضان. Ошону айды силерге семиз болуп көрүнүп алганы атайын узун кылып барып көрсөттү силерге айды дейт. Анткени 29-unda айды көрө алган жоксуңар, айыңар 30 күн болду. Ошондо семизирээк силерге көрүндү, андан экинчи күн дебегиле ошого чейин апарып туруп силерге көрсөттү. Кече Пакистандан келген алым айтпадыбы? Кеде деген айлар узунураак градусуна карап азыраак чоңураак көрүнүп калат деди да. Ошон үчүн кеде биринчи күнкү ай деле жанагы жөндө экинчи күнкү айдай семиз көрүнөт, бирок ошол биринчи күнкү эле ай дейт. Анткени айдын жылышына жараша ошондой көрүнүп деле кала бере турматы бир тууганым. Мына ошол хадисте ушинтип келип атат. Эгерде файн угмия алейхум, эгерде күн бүркөлүп калса, же ай тосулуп калса силерге бир себептерден фа акмилул иддата, эсепти толуктагыла. 30-га толуктап туруп, эмне кийинки айга өтүп кете бергиле деди Имам Муслим бизге ушуну айтып берди.